Хвильково у Кулскoj opštini u evidenciji Nacionalnej službi za obezpečevanje roboti 4100 незаняті особи. Od toho najmenše číslo to osoby, ktorí zakončili vyššiu i vysokú fachovú prihotovku, a najviacej na evidencii nezapošljených to osoby, ktorí zakončili strednju školu. Nezapošljena osoba má obaviazku še javljac každé 3 mešaci. S tim, že keď se javi u zakazanim terminu, ona še se razoze evidenciji i može se prijaviti ponovo za 6 mešaci. Nacionalna služba za obezpečovanje roboti organizuje dvodnjovu obuku za rozpočinanje samostojni roboti pod nazvu Drahag uspišnomu podnjemateljovi. Obuka bude otrimana 27. i 28. februara u malej sali Skupštini opštini Kula s počatkom na 9 hodin. Cilj tej obuki je bi незаняті potencijalni samostojni podnjematelje spoznali ideji, riziki i prednosti, naučili jak še pravi biznis plan, jak bi patra postupok registraciji i jaki aktualni zakonski predpisanja. Незаняті, kotri uspišno zakonča obuku za svoju ideju, hodni konkurovat za subvencije za obezpečovanje roboti u ramikog samostojnog podnjemateljstva. Industrijna zona u Kuli predstavlja investiciju od kotre se očekuje že zljepša obstavini u Kulskej i Verbalskej opštini ket slovo o незањатости.